banaha upra may na panaha upra lamangin Kiba ajing kerjaan yang ni yang nak hapok je ni hapok je ni hapok hadir je ni ke speaker yang baik line hadir je ke speaker akan yang pendek ni jangan ri brokoi bapak yang senang dengan mau halasan konferensi ubah ni kita mesti senang ke paper minta rezeki ulang rai ulang menjur dan piso ini pada voice of the people party ulang rai dan menjur dan ai ke cinta cinta berklan hari ni ke jiki persya ya kani ke reception policy dan pak yang ke kubur ke masyai syah ke sorka bahagia kasan turik jom jemang ulang rai rangba banung pai syuk syariang Banung pai syus kaman mereka penklaim ia ke VPP hari ke konferensi bahkan sabanila berpensawa ia ke sur juga jitli apreng jil kong ke jatri tekong ke dak jong ke cimenjur ini rala ni kiti ke sini baro bantri dari mana banjur ban voice of the people party kublai shibun ia kene ke cimenjur ke jompi ke cingkesan ini pertalang lai se lai wa how pra But iway pat ibang aku aban pinto. Menta pilih so bani kenal. Ni syaitan kau perkat kau kipat ba. Habang ni cie no ni kemat MLA ni cie yo a. Ya ka parti VPP menta pilih ra. Ndai teng MDC ya. Ni MDC ni cie no ikoi ka parti. MP ni cie no ikoi ka parti. Pilong kin chat jong ka VPP. Lara ka pilih MDC ka parti. Yau pilih juga parti ngin kasar. MP yau beriu juga parti ingin kesal, non mentangin pak sedelhi yau beriu menrak yang kejek juga jek beriu, ubah 4 don hadu mentah, ubah menrak yang kejek juga jek beriu. Ketong macam kalon, bangin grup yang kebor hapot district council house nam arbusau, yang grup yang kebor hapot GHDC house nam arbusau. Yang kecil, kini kecil job kecil yang kini ke district council election, company kini kisah baru, meminta paidbah jongi, paidbah ame jaga pasti, un ai kecil sini tang yang ke VPP, ngen pini kata kini ke kubur ke mengenai, sehingga ke parti ke syuri tang for election, boleh ukur huye pi, baru watnum bakla, banong MLA dengan J takoi, ngendon naga parti, ya kawa parti kapenya, lagalong ni MLA, MDC, MP, ngen J betang di beliau jangka parti. Bakumba ngasmutu mentah. Kadon gajing persang, lagi ni kiseng baru ban persang kuno, ban persang ngero egan air tabaklan jong ke VPP. Kuno ban penjaro ya uni upah mata sipon ke persang ke sorkar ki beliau ke parti ki wakla wak lenti kuno teh lada wan MDC arbusau ki imat kidon ki bertemu wak ban penjalan ru yang election rem lelai kapanan jalan ngenang penklan ya ke parti ngenang jaga parti nang ta kila sedang ru kuno dikilat kelenti ban pensel tu bakla oba kipat bakin arti no ya ka voice of the people party ka thang gajni kalam ban pen klan ya ka jat benriu ka thang gajni kalam ban pinya kali ya ka jat benriu ka thang gajni kalam ban ra ya ka buram jong ka jat benriu ka thang gajni kalam ban pinyo ya longde mande ya ka jiem ka paho pai ka pit ka piang ka kat ka khia ka ta ka thang gajni watnum bakla ya ka jing penyalam bakla ji pa player ku hui pi boro kublai shibon kublai shatamo haupra kublai shibon